Aleksa Marković, Beograd, 17 godina, Zorica Brunslik, u ovom slučaju Đani je tu. Tu su i najslađi članovi. Slušamo čovjeka, ipak je ova pjesma na koju moramo da se fokusiramo sad. Imam sunce u očima, mesečinu u postelji. Imam tebe da te sanjam 7 dana u nedelji. Imam srce u grudima, za tebe se duša čuva. Ove ruke da te štite kada hladni vetar duva. Ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešim, ti mu reci dušo moja, ciganin je, ali najlepši. Ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešim, ti mu reci dušo moja, ciganin je, ali najlepši. Bravo Aleksa! Tako se to radi. Žiri pomno prati. Đani je tu, on jako spreman, jako stabilan. Ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešim, ti mu reci dušo moja, ciganin je, ali najlepši. Bravo Aleksa! Idemo dalje, žiri i dalje ne daje glasova, to može uvijek biti dobar znak. Teodore, kako ide? A jesi se to postidio od mene? Ne želim da razmišljam o tebi, puno si me bola koštala, da te zlato kupujem ne vredi, opet bi me srećo prodala. Čekao sam dugo da mi krenem, da ponovo živim kao car, produži ne pitaj za mene, kako mi je to je moja stvar. Bolje mi je, otkad glutam, otkad pijem, kao da te bilo nije. Bolje mi je, preživet ću malo li je, kao da te bilo nije. Hvala Bogu, bolje mi je. Bolje mi je, otkad lutam, otkad pijem, kao da te bilo nije. Bolje mi je, preživet ću malo li je, kao da te bilo nije. Hvala Bogu, bolje mi je.